Mosiɓɓe ko mi wawani on ko laaɓal reedu e haqqilhun am ko Allah okkimmi. Allah non humpiti ko woni ka ɓernde am ɗo, onon fof hay goto o anda ko mi miiji. No woniri non min kay mi anda ko goto miiji, kono Allah taguɗo ɓerɗe ɗen on soki emo andi mo kala ko miijoto ko. Si tawi komi miiji ko fingol leñol men yongol fottu yimɓe ɓen ɓe yiɗidira jogodiren e hoore gonga, e hoore nunɗal, e hoore teddodiral. Ko ɗum mi faandi, mi tori Allah yo Allah laati. Si tawi na ɗum mi faandi yo hattin e an, yo yiltutu kadi miijoji an ɗin fo e an. On andi ko ɗum mi faala on innude koye selu affaire o hakkunde o ko pullo o ko maccuɗo, runde e fulɓe selen ɗum nan. Selen o ko runde, o ko pullo, o ko maccuɗo, o ko pullo, fi Allah selen nan. So jaɓi selen nan, si baɓɓano sayidede wata ɗi dampedir nani. So jaɓi, so jaɓali mo kala waɗa groupe mum WhatsApp e Telegram yewta no falira. Ɓeɗo jentade audio ji mon ɗin. Fulɓe ɓen ko woni haalde kolla andi wi'uɓe ko fulɓe ɓen ƴettuɓe hoore mum waɗi maccuɓe, par ce que ko wiyete maccuɗo komo janga gollata. Sa faala iwde e maccangaku ko gandal e golle dumotoɗa e mum. Ɗiɗi sa woɗɗike ɗi a wona e maccuɗo aduna. Maccuɗo aduna ha ñande mayɗa. Kala non ko ƴettuɗa awɗa ka hoore maga ko ɗum fuɗata sawta. Ɓeɗo jentade ɗo groupe uji e WhatsApp e Telegram ji yimɓe kone wiide toroɗen lanɗo leydi o wallu en no hettoren, hetten leyɗe men, hetten lare men. No gasara ko o lanɗo leydi mo wonɗo sikkude ɗo ko o wallata, o ma ko o wonɗo e torade ko woni e nattinde maccangaku ngu seeku huwano lagine. Mi torike on, mi jeeji on fi lillahi wa fillahi, sortin ɗum hakkude men. O ko maccuɗo, o ko pulle, sele haalugol ɗum e groupe uji. Kala faalaɗo iwde e maccangaku o jangay o golla. Ɗiɗi kala jogiiɗo ɗi wallahi aywa e maccangaku. An o pullo, ma an o sikkuɗo ko a kaaɗo, ma an o sikkuɗo ko a pullo, yeeso ma yeeso arabujo, yeeso portojo ko a maccuɗo, ko a fussaqijo ɓe kontuma. Minen noon meɗen andi ɓa koye leyɗe maɓɓe mi woni, mi waɗi kadi e leyɗe arabu, meɗen andi ɓe ko maccuɗo fussaqijo ɓe kontuma. Mi torike on fi lillahi wa fillahi fulɓe yaltini o ko maccuɗo, o ko pullo hakkunde men nani. So on jaɓi, so jaɓali ko wonɗon e memminde ɗo ko nelaɗo maki ko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Rente e nambara mo andanɗa hoore ma sa a memmini on nambara o hattata e ma an memmiɗo mon ɗum o memay ɓe andaro fimu. Rente ɗum nan iɗon cukka gauche, iɗon cukkira droite, ɗo dari ɗo yimɓe no ina ɗo, ɓe no ina to menen komin fulɓe, menen komin rimɓe, menen jeyɗe leyɗe, menen woni leydi on ndi jeyɗa. Hay Afrique na porto sendi ton 1800 kerke ɓe jooɗi Berlin ɗo ɓe partage Afrique. Ɗa jooɗi ɗo anda dari ɗa jooɗi ɗo e fuutaji e innugol ɗo ko leykal ma ni ko ɗum probléme jogiɗa. Ko heɓaɗa ko hay tuuba a ardali aduna, hay tuuba ndeɗa maya ɗo, hay tuuba a yadata, ɓe itta ko lince daneje ɓe wanatama yada. Arɗo ɗo ka hoore newe yimɓe ɓen ɗo, a hota ɗo ka hoore newe yimɓe ɓen, a dari ɗo ɗa inna goɗɗo iɗa mari leydi. Rene nani, rene suɓon ko haalon nani. Ɓe wonɓe ƴedde ɗo hoore mum kadi watta hoore mum maccuɓe. Ene onon o rena ɓe laamoto, ɓe laamiɓe o aduna hay hurgo ɓe yahay ɓe naɓorta hay ndiyam. Ene onon on jangata aduna, on feeti ko on la'i fuuɓe, onon on ala hakkil taskagol. O rena laamiɓe aduna on ɓen ɓe yahay hurgo ɓe naɓorta ndiyam. Iɗa jooɗi a julɗo wiwɗo ko a wiɗo la ilaha illallah muhammadu rasulullah, ɗo dari ɗo ɗayna hoore ma an ko a maccuɗo, ɗa tori hettagol. A ɓe sikkuɓe ko ɓe fulɓe e ɓe sikkuɓe ko ɓe runde maccuɓe, ɓe fof yeeso jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɓe fota. Ko ɓurdindinta ɓe fof ko golle maɓɓe moƴƴe ɗen nani.
so jaɓi sorte ɗi groupe uji ɗi wonɗon e wadde si on jaɓi sorte ɗum ñeñinen no jogodiriren no yurmodiriren no yiɗidiren e hoore gonga e hoore laaɓal e hoore teddungal mo kala teddina ko oya jokki kori acce ta en lorre lorridiren kori acce koko jokkuɗon o ko maccuɗo o ko pullo menen jeyi leydi menen men jeeya leydi ko menen wernoɓe menen me wernaɓe he hiɗon memmini ko ganda fi mum goy wattane ila e tariqa bani israila taw nani ko honno ɓen ɓe rewruno ha ɓe howti ka ɓe wonɗo ɗo gandi ko honno firawna gollirayno hakkude maɓɓe politique firawna on divisé pour mieux régner on ɗo gandi ko rene nan so jaɓi so jaɓali continue on récolte ay conséquence